أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت يجون دغا بيته دغا وجعلوا يجون نغدن بينه جدو ربيتي في وبين الجنة جمع جدو جني داتي نسبا جچون صدما غدن جنتي خنما ورجني جي فسروا جرا وجعلوا نغدن بينه جدو ربيتي في وبين الجنة جدو ملائكه جاي مفسرتون باي ملائكه جچوران فسريجان ملائكه رمالي في جنة جاني نديرو جنان وان ثان جانين اركم نبجچا جنة جامني مغافمني جنة جچون فلما جن عليه الليل وقاجو موقال كان سرتي دكانه خيتا واركود جچودا سنيفم ملائكانيس بفربين الرتيسان ومسن الرتيسان اركون امني وان دندنيه جنة جامني مغافمني اكسما جنين اصلي سني سماسيسي جني ون جامتف وما ربي نسان الرتي ومسان الرتي أركوان دندنيه في جن وجعلوا نقدم بينه جد ربيتي في وبين الجنة يجون جد ملائكتاتي نسبا فرما نقول أنجلنا جد مغا نسبا جدون فرما ربي في ملائكة جد قرن مالي جنان الملائكة بنات الله جدان ملائكني دبر ربي تجداني ربي في ملائكة جدوت فرما أومني جنة ولقد علمت الجنة يجون ملائكة نمانو بيتي جرتي إنهم لمحضرون جيشون سانسوني بالدسينو تاني بيتي جرتي يجودا مشركتوني أكاي بالدسينو تان بيتي جرتي أما دوبري جدو ربيتي أما جنتي مالقوني فسر ملائكة جنة يومو خجني جنو تاتي وجعلوا نقدم بينه جدو ربيتي في وبين الجنة جدو جنيتي نسبا جيشون صدما نقدني جن سهرا جنة فسريتو غاكن أكمت ليرو ربين جني راين تلفوتيتي ملايكوتا راركتي جان جيشودا سبحان الله جيشو لنا متلفاتو سنيفو أكسيتي ملايكوني دبر ربيتي جان جيشو ماتينغا خنمو ورجي قريشي خيسلي أمتا كنانا جامو في أمتا تقوتي تجاجان قروا مشركتوني قريشي وان كانوا مجاني ورجل قبض بيتا نخاتي إساني وجن ملي بني خزاعة في كناناتي توان كان خاتي جيشودا ملايكوني دبر ربي توان جو خانا لوجيكا خانا ايدولوجي خانا مشركتوني ما نرباتو فيدمو تراني خانا إسان دبتو جراجان مربين ولقد علمت الجنة ملائكان بيتي جرتي إنهم لمحضرون أنا كجرخني بددقوتاي يمو جنة جني قوني تبودا تناس جني قدي إنهم لمحضرون مشركتون كان جانكن إبداف ثاني جن مانو تمسلم توتا بيتي جرتي جوان كنما سبحان الله رب قل قلاوي أما يصفون وانسان جانسان إلا عباد الله المخلصين قبروت ربي قل قلوا مالي جيشم إلا أنتم استثناء منقطع جان استثناء منقطع جيشون ما ليس المستثنى من جنس المستثنى منه جان إذا سلاوان خيسا اكسبشني بافنسوني في خيسا فونقون قوسا الدايوتي أكمك عمل قوم إلا حمارا جيشوتي جان عمل قوم إلا حمارا نقاجن مك قومي في حمارين سنقوسا الداتي جيشودا أما لا جرو مثلا مشركتوتا سن كيسا إلا عباد الله المخلصين يجوتن جرو مربين خانا يجو لكن يجو ديما جرو مو مشركتون ودوم عذاب سينو لكن عباد الله يجو قبروني ربي المخلصين قل كلون سن عذاب وجين سينا جيشو ميساني وجيني إلا عباد الله قبروت ربي ملي مشركتون عذاب سينا المخلصين يجو قل كل فموغتان سمالي فإنكم جتوني سني في وما تعبدون والنسين قبرت يا مشركتوتا ما أنتم عليه بفاتنين ما أنتم جتوني سنين تاني عليه جتون ربي رتي
bifaatiniinaan nama jallisuu hin dandeeysan jemma. Saniifuu jallina nama keessatti uumuu hin dandeeysanii maal jechuu dhiiroo kana jechuun lastum bifaatiniina ala Allaahi bi'ifsaadihim wa idlaalihim jechuudha. Amala badii adda addaa uumuudhaan jallina adda addaa qarrastanii fiduudhaan gabroota rabbii qulqulluu san jallisuu hin dandeeysan jechuudha. Akkuma rabbiinu bakka biraatti gabroota kiyyammoo waa takka godhuu hin dandeeysan jiru. Akkasuma kanaas keessaa baasuu deema jechuudha. Maa antum jechuun isin hin taane alayhi jechuun rabbi irratti bifaatiniina jechuun gabroota isaa qulqulluu san ka jalliftan hin taane jechuudha. Rabbitti jallisuu hin dandeeysan hanqi isin jallisuu dandeeysan warruma akka keessanii jalloo qofa illaa manuu jala kunuuninu illaa manuu jechuun nama inni saalil jahiimi jechuun ibidda jahannam seenuu taa'u san malee muumintoota qulqulluu jallisuu hin dandeeysanii. Amma hanqi isaan jallisan warruma akka isaaniitti azaaba seenuu taa'u qofa malee gabroota rabbii qulqulluu jallisuu hin dandayan. Wamaa minnaa jechuun nurraa waan taane jaan malaayikoonni illaa lahu jechuun isaaf jiraatu malee maqaamun ma'luum jechuun sadarkaan beekamaa ta'e rabbi biratti yookiin bootaan beekamaa ta'e jiraatuuf malee hin taane nuti waa warra rabbitti waa qixxeessuu ta'uu miti ja'an jechuun malaayikoonni gaa. Wamaa minnaa nurraa waan jiru nam tokkollee malaayikaan tokkollee hin jiru illaa lahu jechuun isaa jiraatu malee maqaamun ma'luumun sadarkaan beekamaa ta'e rabbi biratti jiraatuuf malee hin taane. Wa innaa nuti ja'an malaayikoonni gaa lanaanu saaffuun jechuun nuti fuuldura rabbii saffii galoodha ibaadaadhaaf jechuudha. Nuti isa dura dhaabbachaa jirra isa gabbaraa jirra gabroota rabbiitii miti waan juuf irraa dhabamsiisuuf ja'anii. Saniifumma wajaaluu beeynu wa beeynal jinnati san malaayikumayyoo fassarree irra gaariidha. Laal kontekstuwaalii bootummaan wanni haasawamaa jirtu haasawu malaayikota haasawamaa jiramma. Wa innaa nuti lanaanu saaffuuna nuti fuuldura rabbii saffii gallaa jirra. Ibaadaa rabbiitiif nuti samii keessatti akkuma horii dachiitu salaata isaanii keessatti tarree galanii saffii godhanii rabbi gabbaran nutis akkasumatti samii keessaa saffii goonee rabbi gabbaruu jirra malee ilmaan rabbiitii miti jechuudha. Nuti dubra rabbiitii miti jarri hoggaa akkas jiru kijiba nurra kaayaa jira. Wa innaa lanaanu musabbihuuna nuti rabbi qulqulleessoodha. Wa in kaanuu jechuun jarri kun ni ta'an kaafirtoonni. Wa innahu jechuun in mukhaffafatu min as-saqiilati jan kun immaa jecha wannagaa haasawa isaanii eegaluu deema rabbiini. Wa in kaanuu jarri mujriktoota kun yoo adda baafnee haasofne tahan la yaquuluuna khaja'an turan isaayya loo anna indanaa jechuun odoo nu bira jiraate zikran jechuun gorsi min alawwaliin warra durirraa hafe sun gorsi ummata durii dhufe sun odoo nu bira jiraate tawraatii fi injiil silaa beeynee jaan jallaalamma lakunnaa silaa nutee taana cibaadallahi almukhlasiin gabroota rabbii qulqulleeffamoo san taanaa bara quraanuma inni deemuun kanaan nu ta'uu dide malee silaa tawraatii fi injiil waan nu barsiisan taate nuti warra jalqaba amantii sanarratti hirmaatu taana. Maal jechuuf akkana janamma isaan kun haqa kana fudhachuu diddaa fi beekaa dubbii heddummeessa laalamma. Ebar namni waan takka hoggaa jibbee akkaataatti firraan bisoo hoggaa dhabee wooma harkee haasawa jechuudha. Namni galaanni fuudhe maal jan hoomacha qaqqabata akkuma jaan san jarri malaa waan biraa ta'u jira. Quraanni kun hin taane silaa kitaabni dur jiraate isa sanii nama yoo nu dhufan nuti sirri qaceellaa jaanu maaliif xiqqommaasis Yahudaa fi isaan jidduu hariiroo waan jirtuuf karaa isaanii san jaalachaa jiran jechuudha. Uummanni sun akka fedhinnaa lubbuu hojjechaa jiran waan beekaniif silaa karaa jara saniifaa taate sirri deemna warri jalqabatti hirmaatu nu hiyyachaa jiran jarri kuni. Loo anna indanaa odoo nu bira ta'e zikran jechuun gorsi min alawwaliina jechuun warra durirraa dhufe suyya gorsi ummata duriif kenname sun odoo gara keenya dhufe lakunnaa silaa nuti ni taana. Cibaadallahi almukhlasiin gabroota rabbii qulqulleeffamoo taana jechuudha. Fakafaruu bi akkasitti kunoo quraana akkana kafran quraana didan jecha sababaa tanaan bakka
gorsa dursan malee kanan feenu ja'anii fakafaruu bihi quraana kanatti kafrani fasawfa ya'lamuuna gana beekuu ta'an waan isaan mudatuu taa'u ammaa miti gana isaanii galuu teeysi fakafaruu bihi gorsuma sanittuu kafrayyoo jenne hoof emma gorsi durkan isaan jaan sun asuma keeysa jira kunoo quraanuma kana keeysa quraanni kun waan dursan hunda wali qabatee jira waa'ee toohidaa ka dur dubbatame quraana keeysa jira seenaan ummata durii quraana kana keeysa jira fakafaruu bihi oduma akkana jaanuu isumattuu kafranii jiran gorsuma dursanittuu kafranii yoo jennees deema jaan mukhlisiina lachuutu ni qarama jaabar gabroota rabbii qulqulleeffamu jechuun warra rabbiin qulqulleeyse mukhlisiinaan ammoo hoggaa jennu warra ibaadaa rabbiif qulqulleeysu jechuu xiqqoo garaagarummaa qaba fakafaruu bihi gorsuma baanan sanittuu kafranii jiranii fasawfa ya'lamuu nagana beekuu ta'an isaan waan isaan mudatu walaqat tabaqat akkasuma wajjiin jemmaas rabbiin dhugumattuu dabartee jirti kalimatunaa jechi keenya dabarteera li'ibaadina almursaliin gabrootan keenya kan ergaman saniin jechi nuti jenne dabartee jirti baallama lafa kaayannee jirruutu jira jemma rabbiin mee maali dhiiroo baallamni suni innahum lahumul mansuuruun isaanumaatiitu tumsamoodha isaaniitiitu deeggaramoodha innahum lahumul mansuuruuna jechuun isaanumaatiitu nurraa tumsarkata wanni jiru sun tan ammaa dura gabrootan keenya warra ergame saniin jenne ammaas akkasuman lafa jira saniifuu siif tumsinahaa jechuuf deemama rabbiin nabi muhammadiin hin rakkatinati yoo jarri kun hammaatees jechuudha innahum lahumul mansuuruuna isaanumaatiitu tumsamoo wanni jiru sun lafa jirti la'aglibanna ana wa rusulii je rabbiin anumaa fi ergamtoota kiyyaatiitu injifata je saniifuu ammallee kana godhatan booda sumaatu injifatuu ta'a abdadhu waan ji'uma rabbiin lafa kaayuuf jira le'ibaadinaa gabrootan keenyaan je rabbiitiitu kanatti jirama gabrootan rabbiitimma isaan kuni walaqat sabaqat dabartee jirti kalimatunaa jechi keenya li'ibaadina almursaliin gabrootan keenya warreen ergame saniin jechuun sun dabartee jirti jechuudha akkasi silaa qorattoota gaa jecha afaan arabaa qoratu silaa taate waan hin sinjunumaan beekaa amma jiraadhu ati li'ibaadina min ibaadinaa jette akkami wali sii deemtu ba'attiitu bakka tanaa tolaa sitti bakka tanatti ba'attii tole mee kanuma asirra jiru kana fassari dura kabiraa bakka tanatti hin guurinii taa'e amma fakkeenyaaf kalimatunaa jechi keenya kalimatunaa jechi jiru kun hiikaa qawliitiif keessaa qaba qultu lahuu jedhan malee qultu bihi namnummaan jiru inumaa hin jiru afaan arabaa beekee qawlii biidhaan ka dabarsu inumaa hin jiru amma kun li'ibaadinaa jee fudhadhu haasawni kun barka jala muramee dhumee barkun ergamtoota isaa jiree dhugaa kajettu jechuudha ba'attiin ummata ispeesifikii irra seentii jechuutunis kunis haasawu biraatiin maasiisi walaqad sabaqat jechuun dabartee jirti kalimatunaa jechi keenya li'ibaadina almursaliin jechuun tani gabroota keenya warra ergame saniin jenne baallamni isaanii seenne sun lafa jira jechuudha isaaniif seene jechuudha lamma rabbiin maal jeenii ture dhiiru innahum lahumul mansuuruuna jechi sun kunoo tanuma isaanumaatiitu tumsamoo warri tumsarkatu deeggersarkatu isaani malee kaafirtoota miti jechaadha wa inna jundanaa waraanni keenya lahumul ghaalibuuna jechuun isaanumaatiitu moohoodha lahum ka jennu kun laamatti jarri isinitti fakkaatin ammagaa amma waan akkanaaf haa gaafadhu kuno lahum jechuun isaaniif jechuuf hin deemumma wa inna jundanaa lahum laamatti laama libtidaa jaaniin tan ammagaa dubbii gajjabeessuu dhufte wa inna jundanaa jechuun waraanni keenya humul ghaalibuun akkuma waan jeeti ilaalamma la inni jiru kun dhugumatti
jechuu dhufe isaanumaatiitu injifatoodha. Fatawalla anhum jechuun jara kanarraa garagali. Hattaa hiin jechuun xiqqoorraa garagali mee irrumattuu si injifachiifnee si garsiifna. Lola badriitu adeemu jira jechuun magaa daayireektilii gana dhufaa jirti yeroon isaaniiti xiqqoorraa garagali mee waabsiruum jechuun isaanitti itti eegime waan isaan mudatu. Fasoofa yubsiruuna jechuun isaanis gana harkuu ta'anii jechuudha. Waan nuti sii godhuu teenyu tumsa nuti sii tumsinu isaanis gana harkuu ta'aniiti xiqqootti eegeeti. Hattaa hiin jechuun xiqqoo jechuma qaliilan jechuma walumarra fassarimmaati. Qaliilan jechuun mee xiqqootti eegi jechuudha. Hiiniin kun yeroo jechuun hanqa yerootiif eegi. Hanqa yerootiif jechuun maal jechuudha? Yeruma gabaabduu takka jechuu taasisiidha. Qaliilan jechumaan fassaratta. Yommuu daayireektilii fassara jette hattaa hiin jechuun hanqa yeroo jechuudha. Hiiniin yeroo murtooytee miti. Hanqanarraa hanqan akkasiitti wanni jaamu hin jirtu xiqqoo ittuma eegi jechuu ta'uu deemamma. Waabsiruum jechuun isaanitti eegi. Fasoofa yubsiruuna jechuun gana harkuu ta'an isaanii waan isaan mudatu. Afa bi'azaabinaa jechuun afisa isaan kun qixaaxa keenya yastaajiluuna jechuun jarjarfatanii miti hiijeema rabbiin. Isaanumattuu maal godhu jira maqishinaa godhu jira bara. Azaaba keenya kana waan fooyyee seeyaniiti jarjarfatanii miti. Alifattiin tun hamzaa istifaamaati keessa ta'ajjubaa jiraa jaan. Way dubbiin isaanii tun nama ajaa'ibsiifte jechuudha. Faayizaa nazala jechuun tanaa hoggaa bu'e azaabni sun bisaahatiin jechuun abaada isaaniitti. Bisaahatiin jechuun bukkee isaaniitti hoggaa bu'e azaabni sun toora isaanii sanitti hoggaa qubate. Fasa'a jechuun waa hammaatee sabaahul munzariin ganamni warra dinniinamee sun hammaateera. Yoo azaabni amma dhufee bukkee isaanii qubate ganamni isaanii khayriin hin jirtu hammaateera. Addunyaa irratti nafanii jechuudha. Watawallaa anhum jechuun ammallee isaan irraa garagali. Hattaa hiin jechuun hanqa yerootiif meerraa garagalii dhiisimewu. Mee inumaa dhiifama godhiifuu jara kana jechuudha. Xiqqoo booda waan isaan mudatu arguuf ta'ani. Wa'absir jeetti deebiin maasiisi. Wa'absir jechuun ittuma eegi fasoofa yubsiruun isaanuu gana arguu ta'u waan isaan mudatu yaa. Eeywa subhaana rabbika jechuun qulqullummaan ka rabbii keetiiti. Rabbil izzati je qulqullummaan ka rabbii jabeenya qabu saniiti je. Amma yasifuuna waan isaan jaan kanarraa je. Almalaa'ikatu banaatullaahi jaan. Waladallaahu jaan. Rabbiin ilmoo qabaa jaan. Malaa'ikonni dubra rabbiitii jan. Subhaanallah. Tana hundarraa rabbiin qulqullaawe. Rabbil izzati rabbiin jabeenya qabu sun. Namni wanni ilmoo godhatuuf laafina booda isa mudatu taa'uuf. Niin ergadhaas itti haajameeti. Amma duuba rabbiin mee maaltu ilmutti isa haajamsiise. Inni ifiifuu isa dandeessanii. Isa dachiifi samiidhaa'u akkanuma qabee taa'uunsanii. Kadhaabe sanii. Maaliif mee ilmoo godhatuun isa barbaachise? Amma yasifuuna waan isaan jaan kanarraa rabbiin qulqullaawee jira ilmoo qabu. Wasalaamuun jechuun nagayni haa jiraatu immoo alal mursaliinaan ergamtoota kayyarratti jebaka. Eeguma dubbiin anitti hime tana isaanuma saniin naagayan obsanii maasiif eega isaanuma kana dura dhaabbatanii daawaa godhan nagayni haa jiraatu jeemma rabbiin. Walhamdulillahi faaruun kanuma rabbiiti. Rabbil aalamiin jechuun faaruun ka rabbii aalamtootaati malee hawaan jarra kun gabbaranii sanaa miti jechuudha.